boleh pergi paralog bat ki parabangit ki bayasan ran barbor yang akan dikajikan niam jengah malak tayo malak nang kong jong katayo mentakasi nang kong kadikasi nang kong pakrapang nama kita sudah berkeh ya kepaska menening larkeh setelah kepertai ya kasiburam kejemipat jong try jong kenrad jong Jesus jadi maka tah badai bakane aku aban ai kuble nang kong kajing kuble paska pakmen besuk ya pi pat kajing kub badap miar da kajing kub Jesu balami pat da kajing yap pat ngadu wairu kuble ku ya pi tunjuk cikar ku dan now Jesu bangin rakep tan buram nen kasih jemi pat juku jadi maka tah yang sedang ikan jika niam jengi tak bakhat yo blai jika niam jengi on kurku ya kai ya kan kasih jengi bat ya kan kita yo bat baru si ayom jong ka ayom paskha blai kurku berdoa pi tong doa ha ka kerte ngukpa baru kon paman sem bokoi amen blai try kan rat blai sibun nam ta kan step kerpang jong kata yo kalau kerpang nama blai kita sudah rakhe ya ka paskha ka jengle niam Jarke bedan buram kabakrau nama ngerake ya kajemi par kon jemi Jesus Christ. Bala job ya kajeng yam, bala job kajeng sneo, padna kan kajeng job jong hika yang iru kinong bot jong kinong snap jong pan long ru kiba job ha ki benta ba pher jong kajeng im jong i. Lain ma kata kar khu ya barro ki pai pas ngap ya kajeng jikai niam kar khu ya nga bai kai kan jikai niam ha kan de step sinakong jong ta yo ka step hadian kapaska boleh sama kerku berdoa yang iwai pai wai dan nama kata kada ko parabangit ngapan bot perlok tak tien jong boleh nak citi ba ar jong Petrus ko nong ko ba lai khat sao tar ti kum ta ko be itam kat ba phi dang ap khmi den ti ya kane tu le kat bala ba try un shem ye phi ha ka jing suk kiba klem jing ngit ne jing tho dak tu da perkat ba ka jing ya sha slam jong try jong ni ka theo cha ka jing pen im kumba u Paulus u para ba e jong ni lo tho sa phi da ka jing start pala ai u da u ble ka ten jong u try ngi sa ngo ya u ble Perlok bat parabangit dia ngaku aban ahi kai niam haka de step nak tu ka jing pule ka bangala pule pe ka balang kot de ka sikai juga la cerandat ka ba sertenat ka ba keban do ba ai cemen to yang ni ka sikai bangayo abanga pule ka de ka siti pop Petrus sikai ka de ka ne kan sepang ka jing pet ngor haka jing im jungi ban kemil enti ka ka bawa belen kurku ka bawa belew ayangi ti kamar ka banga nga ka ban ai kai ni mangani step ka dei ka jing pet ngor paskha kita sudah rakhe ka ne ka siburam bakrau ka jing lipat Jesu ta chwa pan poi chakata ka balang kai ni chisni chwa ban lipat Jesu ka balang ga ai ka we kariti niam ga ong ka jing pet ngor paskha apa pet akajing im jong kebalang kadon put kijing de niam juga kabaya ya thu yang ni kabai ka yang ni sapang kajing pet ngori kita kajing de niam jong ni punuk sang ala omatan kajing pet ngor paskha nangta kajing pet ngor Christmas nangta kajing pet ngor patong kre ya kajing wan here musim bakoi hakasiu try Pentecost to kapor kam sa ingi banyati jeliu ban pe kiwe henre ngakwa ban aji kai niam hak kan ka step ka ba wa banikai ka jing pe ngor paskha te swa pe niyo e paskha ya don ka jing le niam ka ba i hot pe ngor ka ji pekre banya i ka jing ka pekre pan rakhe ya ka paskha ka emo ka ne ka jing pe ngor paskha kajing pet ngor paskha kade kajing le niam kade kajing duai kabalang hachwa panyo ya ka paskha ngile ya ka pormit
Teki jiduai, teki jingileniam, babon ni kabang sapoi hadin suaban pata cucu sepang kapaska, bagi pengkrek gede banjo ya kapaska. Tika penguar paska kadai kejing le niam kabakat tu kejing le niam pengkrek banjo ya kapaska. Kapet nguar paska kadai kejing pengkrek le niam ap kemik lenti. Kejing ap kemik lenti kubakal petus mantan wong di ap kemik lenti kejing wan jong ble. Tinggi pengkrek kadai kejing ap kemik lenti bagi yo ya kapaska. Bangin yo ikasi buram, laki daki wepat kumang Christmas, laki wepat kumang omene, haka si bekrek ban yo mesin berkuat, sihir mesin berkuat. Tengok oi pimatan kabalang kadon, ya gitu kejilan diam juga, kiba maka ka ai ki kon Kristen juga, bakin yo kajing sautu. Tapi mo kita kejeduai pengor. Cuma perpoy kejeduai pengor, pengor Pasca, kita berkemau kan ni. Kadang kita tuai pengkrek nak bentaka pasca. Tukum nung istangika na duk kasi balang bedpay. Nang ta lagi tu kasi balang bedpay, istang berkiwai pakai jeleniam man kasi tu ding, di pelong ke kejing tuai lenti ding pena. Kita kedai pengkrek nak bentaka nak bentapan puasa ka pet ngor pasca. Susu kebalang ke pengkrek yang ini berpoi sah ka jeng pet ngor paska haki sutrai suapan poi paska suapan poi ka pet ngor paska kidon santayo ki pengkrek nak betapan poi ka pet ngor paska natapan poi ka paska santayo bangi rakhe ki haki sutrai tak sutrai penengkong kapor len iyo kejeng pule ka gospel Jo Matius nang basau iwe hadu kat ar sapang kejeng sa pensoi Jesu bat kumno Jesu job ikej pensoi lai sen lai wat takane ka balang ka pengkrek yang ni ba mangi ngelong ki bre pel krek nak bentak pa benwar paskal ba banyo i paskal ba mangi de benikal Jesu banlong ki bre pakan tat ya ki kam ksut krei ba pensoi ngelai pojat Hakasutrai ke baar jong ke porlen, ke gospel ke bangi pule, kedai gospel nak gospel jong Matius lanang kalnyau iwe terter, bahkan yang disepang ke jika ladur Jesu halau lom tabar. Kata ke jika ni, kata ke jika ni dur jong kampe tang yo umar we, le alam lain ngut kibriu, Petrus, Jacob, Yohanes, Pakitori, kala kaladur, bakal ladur jah kata kom Jesu kaladur, le kajing mut seperkat cuki, kajing im cuki, kajing sandur cuki, kiru kala bat aba jus aduk bau Petrus otrai ngesa hang nim ka sebalai pa ca kapertei. Bakal sup kata kajing long, kala kaladur kajing mut seperkat, kala kaladur kajing sengau cuki, kaladur kajing im. Mut panyo eka penguar paska, panyo eka paska, tiap long ki beri bakal ladur. Hap long ki bre bakal ladur. Hap kaladur nak kajing im bemlong jengi cak kajing long babha. Nak kajing le babha jengi tang dek khamba Jesu. Kata kade kajing pet ngor kajing pengkrek jengi kebanga omene kajing pet ngor pa pengkrek nak benta ka paska. Haka sutrai ke balai kan mau gospel jong Yohanes no basau santerter. Jesu ya kan do ya ka bre ke batong haka pung Jacob haka pos teng sungi Jesu pan naka kokong ai lem yang kapor kam sa nga ban yamir yo baki akal hang to le ko ong memla ban tong tatatan le Jesu ngam ban ong pan na pi ai nga jong pi kam kan sem jong pi nitip ko beriu ka beriu im habun dabun teleki pop Jesu jong pan Jesu ya ka kam jong pan jong im to kala bha kala ne apa ko li ya ka sepang lok akoi ngam don dong hoi pim dan lok kilo pim dan digi lok jung pi kan ka breu kan de threat kala tip aw no ba pan na nga ple pan ka mesim jinga pan ka jing im jinga de breu krau hadu ba kala ala ki we pan ko ki breu ale ya pe yum ne ta me saya ba ala de meswa ben pan yo ek paska pan poi ka pe ngor paska idan kam ban ino i jing long bam long jingi kata ka breu kal ino ki kam bam long jeka ki lok baga ano stam kala long
nong buat Yesus hadap berlakon ikiwepan para senang pratau kelaban balikan du. Para bangit para lok biye banyo pasca banyo kejepet ngor pasca kapan krek kapan bread na de iki bamlong ki kam bamlong ki jingblin bamlong pop kesang jangi. Haka su try ka pasau. Ikan mau ka dai na gospel jong Yohanes atau ba private terter sepang tu beriu ba kamala. Beriu ikan pop jong do beriu kamala. Baliu mala. Teka puar kam syak dia ngong biasisin kan dia mer bon sepang tu. Kakato gospel ci supen pek itu bermalah kapamot ni kum gibril pun sin ni malah iki babhajong blai pun sin malah ya ki ipop la jong ngitip ik jona ci bakla ki we la jong ngitip ci su pli kmat bakan jam sim jong tu bril to long pe bi i ka ma bhaw blai ino ik ta ji malah jong pi ba ka ji ino ji malah jong pi pen poi cha ka paskha ka biang paskha ka job bang siap patai si ben sepang ka jeng job su nanti kasu try babut kasu try ni kan mau sepang kasu try selatlai kasu try kabasan kajen pulai jongi yang sak sitom kajen yap Yesu pada katu kasngi ngalai poson baki pai ublai de ba ong kumne Yesu la em kan pertai tang malem ha le la sa penyam nama ki kam baba tak kajen em jongi teng ni le sibun ki brio ki so tu paklai ni teng ki long kum ne kum tai ni ka tu compare ka ji sa sistem sayap Yesu kambon niru ham long makloi man sa sistem sayap na ka bantai kam babha ne na bata babha ya de te ka ta hi kai ni te hade ka tu padang ipoi ha ka sit price la tla ni pole sa sistem Yesu na tang ipoi cha ka jeng pet ngor kata yo bakado si sngi swa ka paska kamiet bakado ha ka ju hi kamiet ki don kecil niam papa krek yang ni nak bentah ke pasca dah kata kami la niam jengi ni kan mau ke cikar khu ya kading cikar khu memperti pasca tangi don kembang kan tai teli ke jingpule nyau teli na tang barim nyau teli teli tang batmai mata ke balang ka ajing bit ini ka ong pela pule tang san teli lai teli ni tang barim teli tang batmai kita baru kita kecil ni jika khui kading kajing khui mampati pasca kita kajing pule nak jutang barim jutang batma kita kita pun kre yang ni ban yo ek pasca baka de jing pet ngor bakadu ba de kata yo ya ke pasca ipa bana ya ke pasca pat ile yo pasca tementa ni dan ha ka yom pasca ni dan justang ka manen tangi man tangi pai ken tong matangin pake ke emo kaneka ke pasca ka bangi yarake laba arjas dan menta ke brio ke rake pasca ka balang solsa ka rake pasca ni ai ku blai pasca perlo pasca pasca badap jekme ke si kai bang yo na kaneka pasca tan pun ke si kai apa ai ka wei si kai han ke si kai ka de kan ka pasca ka pakan mau yang ni ya ka jeng job Yesu ya kajing balai projek ya kajing im kam tam kajing no chun bakrau tam Yesu ka de kajing job kajing yam bat ulami pat ka pasca ka de kajing job Yesu ka de siburam kajing job Yesu abon benta kajing im jong u de menta nak pa ban ya mer chumbat bat pi natu pasang hatu ba Yesu la po chek pasca jing sa pen yam ju ban job ya kajing yap no chun bakrau tam te Yesu la job nadu basta tong ni sang kata ada katangan poa cakap bantah jong ke bakado pipi ke im Yesu tangan ke kom kai Yesu kalau ke jengkak besar kai ke ba kai wasan mesti oh patip khunno and indirectly Yesu la ya le ka san mesti ta por pa kai u chiteng senya angel ong ha jesap ra nu khun nama no chun kwan penya bu Yesu lam lama itu jing pat cimat jing tai be jing la kaino yai peteng si peteng jing jing ta ka jing ya le jing ka bang ka ban o ka jing ya le ka ban ra ya ka jing job jing le ka ban ra jing job jing le ambe tang si sit top ni hap ya ya le ka ma para bang perlo be ha ka jing im jing ka jing im je le ubriu bam le shu de ubriu balayap ka briu bam le ka de ka briu balayap ni hap ya le teng i fail teng im job bersin lu job
Bar ki bam job cengi abaya le de kaman sem da ka don wat gede ki breu ba job. De halo kan ne panorim pakadong ka to kitian temen bo. Failure is a stepping stone to success. Kaji bam job jong pichi sen da pi ai kom peteng panyale biang gede ki ma jam cha ka ju job. Tem chi su la job ta do si pa khai u. Su apa stang ban hikai ban lege public ministry jong u kampai ba ju. Ka ai ka bo we can do kicing pikan mau ha gospel jong Matius nong khat lai san phu lai ter apa je suli kai ki breu pa ju ki breu bu le kam phla ki ote kat unu breu padon devi kat kine ki roi usipor hadin ki ochesh unu breu la sa ban long de khon jong misleading khon jong baduk. Itu you just said, itu you kami jeng mla balong. Pet, kita berkira ada kata kita tanya Cakap tanya Yesus nama dia pun jom baduk. Sorry. Hari Yesus sangat nama apa orang Kibru. Pergi baduk dan ikan mabhala mana. Carry on ban uyale ban anda ikan mabhala uyale ban job kita kawai. Kibru kan tak bau long baduk berjam. Ini kan mau gospel jong Matius nak handai lai pu arter. Pikan mau tu beri bamnang keren. Basong ksoi. Jesu ola be yok ksoi tu beri. Hata ki beri ku are kelengok. Beri ku mene pasar kei. Penkan yo beri betlun. Nang tau be yok ksoi tu beri mau de ksoi ba pentlun tu beri. Ara ka chu ko apa de. Ngadar ke ro yu kelak tin ong. Ho le de kam jong Belzebul. Pokok yu beri de ka bo jong Belzebul. Bek Yesus simna sangat le bah ya ki prabreu ya rap ki breu kecil le lama sipur kecil opposition papersai le ya peteng kecil le nama kembang oi pemene kecil im jeng de kecil mi le pacu sangat tang chu ong ki breu tang chu kang lar ki breu kom ta dan katong hak madu ka bang ade bendong balem ci sula balek tu ki bar mau dan we katong cái thông chủ người police chỉ thi bên con trong Paulo cho Timothy Arsao beliau kuat bapa roh ki beliau kan like him beliau kuat baki beliau kan yo jeng him mana tahu beliau su tak thong tu ngade ben im ni ki beliau tan oi pi le kampala ko belangkan be uksoi nata Yesu we ik jeng akmat ki beliau ki mat jeng jeng mde ki jeng baki beliau ki mat jeng roi penyarap ki Pikan mau kiba pang bawan chu ijing pang ki bruisen ki ikan mau ka to ka jing ka gospel jo Matius na ba khanda khat pratar ka khon jo we rang ba chu Jairus ka khon jing ka pang ya trai ba pokok ya ka ba le ka we ka ba kham khrau su ya ka bang asia tu i pijibit ulan le pe pen jing ki ba khang lar kam nem ta bek soi pokok ki bru saja ki bru Ikan tu kibril. Sesuai le ban aji ni kibril ban bet ni kre ban bet ni kejeng pang ida kejeng duk jeng tan jeki. Kan mau ke tu gospel Matius senang khat sao. Kalau Yesus saja ya ki san hajar ngut. Mungkin kibril kiduk, kibril ga pa ki keniap tangan. Tu saja ki ai ki jeng kam jeng ki. Pada kata tu kibril ki percaya le sim lakan dan ya le utip katong cuk chai krar katong jenga ban pen im ni kibril ya ka bangam thai pen ong yepi menena ka gospel aka chik kam jong apostol ana menem step pule ba menem step kam ka apostol ana si pel ba pra sapulai sapel de sapulai ko ong bau le keleng Yesus badap do mesim bele bahai ki prabriu ta kata je le ba kam de masuk balik ba kam de masuk balik sini ka kam keloi kalau mat jing ki beri percaya biarap ki bapop ya bangala chip la kan sim tayo la le chayu le kan du ya Matius lebi ka gospel jong Matius kan dai tu kan lai ko no kan dai tu kan lai u beri percaya kan tai ki beri ke bam yak ba balik ku baru Jesuong perlok ina wan bat nga le la Jesu no lebi masang Jesu khawada wai ki suya ba ma sat an ki Farisi ko pe dan jabat ki nong pok kato gospel Lukas no benyew la pen riu kato Maria Magdalena no pok pa kraw tam
dan nyau tu dikejat pop pakale nyau tu diksuit Yesus la sa ya ka panya dikejat juku tak ban tet dikejat juku tak atau perkeng ka dos dio jaka pensle yang prophet ayu kumne dia prophet kumne men sa ka ni ru ta kai bakta Yesus tang ka be ka thau ban le bha ka boto juku ban le bha brother ki opposition ki buat ki tahu ke pelong Yesus ban sakan tat ban sakan ben ban sakan tho ka bakam sne Yesus ni pule gospel jong Matius lan nong gospel jong Yohanes lan nong si peu lai peu Yesus nga ba ble pang yang nong ka we hang ta ke ju ki thot kan ben ble bre ko mangeu ong bo de ble nga ba ble ki kam ke bangan le ki kam jong ble dagal ka daw gospel jong Yohanes lan nong kan dai saw nga de ban le ka kam ba pa pa janga pakaba penjob Yesus ka de ka ne bau ble yang kau we penjabi pada kita ke daw ke keren ke lai project ke ong ide kon jong Abraham Yesus ong pinde ada pide kon jong Abraham pipule gospel jong Yohanes ndam pra bele pile pop ka pop te mrai pi manu bele pop gospel Yohanes pra lai pro sao ong dem rau jo ka pop ke dom het ngim ju sa tem rau hanono ide kon jong Abraham Yesus ada pide kon jong Abraham le makin kim sul le ma nang tu ke yo daw ban penyab Yesus mga ong ipi ki rohok ki beri babha ki sa penyap namai kam babha te Yesus sa penyap bat ing sa poe mata sa kabanta ka mga kwa ban ong pa away sa ban poe sa kata ka ki emo ki bor ka bayarap ki emo kita ki bor ka bayarap Yesus pan job ki sing leju ka gospel ka sutra ben kong Portland ong ipi mene gospel Joe Matthews nang sai we ter Yesus kan tai yang kusut mai wat pensoi yang apa kala kepu yu nu mau ubreu im tang dau kepu im nak tien jong blai apa mot Yesus yo ka bot ka tien jong blai ka long kanong rem ni u kanong kasara ka u bai bor ai masem ju kabar bai ba aja klam Yesus menjob ikin ke ka jing im ba marwe ju ubreu baduai mustangi kasih dak baduai pengkut kasih dak baduai ikan mau gospel jong Markus nang penengkong lai pasal tang step ki tiao kiu salong luom banduai gospel jong Lukas nang ben riu khat ar sa ben jet khat ar ka apostol lale perlu ka paru si mer ka banduai pe para bagai nang kong ong nga baru bleng long ka we kum no pen pa jong ka we long je duai nata kum no long bre baduai ka sa ka ten jong bleng pa ki to ki long ki bor ka ba Yesus ula yo palu la pendem tementa dak itu nga ong matan ki ju penyap una mar ki tu ong bukan ben ble kon percaya ki kon percaya ki penyap yo tak ai kan ka mo kan ka pas kangan poi mata te ha ka met pen ngor jeng pengkre na mata ka jeng jemi pa ju ka pas ka de ka jeng job Yesus halor pun ki ai la job nengal ong ipi Ukre ba pensoi uban le bambong. Ula job ikibriu hak ciatainya kan mau gospel jong Matius nong kat ari wedu pra. Abak senran kila ya tan ja katnya lenti ki kek yu terjup keu atake dua kita lihat ketika bam ki ju ke balai pede aksabat. Yesus om pem kan mau. David Abai iba ki breu ke kan ke ronga chika tempel ki simti kepu bala kantang bade ban bam tang da ki long do ki breu bala jet wang sabat kam de baca ki breu kam de ban long rau ek sabat tahu Yesus ngalong kon rat jong ka sabat ya ki ula job ke citanya la ki tenu bela job ke ki simpang ni ta la katar penyabi te mo penom te penyabi te thara ki ju la yap la de pule kata history jong ke cak stom ja yap Yesus la kot la biang la bye bye ai sui mi pa de bayam te ka jing pen ngor jang ni ka jing pekrem ta kata gira ke ka paska ya ka jing job Yesus la job ngoi pemene ya kre la job kita nya jo ki ju ba la job kan nang sun ba kraw tam ka de ka jing yap paro ni ka kentu ikane ya pang ya kum le kum tai to ka dang la ban la kum tai ha ka jing yap ta kawan ka rong yang ni pe Yesus la job ka to komno Yesus penjab ya kasi komno Yesus penmi pada de to kan pa chaka jeng tho ba khoi
Pikan mau gospel jong u Matius kandai kat pratar ta du arpo sao. Jairus ong Yesuwan berkoi ka kon ka pangjur. Kat badang ya nanti kita report kena ai kitien mereka malik Yesus lah yap ka tu kena am kam yap ya le. Wah yang ibale yam riu. Baik itu ibro kan riak le seka baki bu kena. Kita ubat ka ada kiti. Okare kena kam chim la yap along tang ka ciyo dia. Pergi mereka pemipa mereka. Lengok ke bro, are kumnom ta. Beliau orang tu meswang ai pedu bastang, bastang kam pai baju, mata pemipa dia kibayam. Kalau nak we, ala nak kandai, arpusa. Mereka nak ka ciyo dia. Gospel Matius nak kandai arpusa ka ciyo dia. Pergi mereka. Kajian sedang cuba pemipa ada de. Bekan mau gospel jong Yohanes nak we. Perlu biye Yesus Lazarus. Balik ciyeng jong Martha bat ka Maria, poi ka Martha, ho kan rat te pidanan ne para jing unum simlaya. Yesus ong saim bat ko slai. Te ya le silum jing tet. He pin rat sau sila tep la yu tung long chu. Yesus ong u para ju piu Lazarus u chu yo thia un sakandit. Te kalau nak khat we le silum jing tet hey Lazarus. Mi nang tu Lazarus mipat Ibril kalau are paju Ibril paju i prophet berkumne pada pemipat di kebayam kai gane para bangai kajing job Yesus ya kajing yap la lor ke tu ke ek baru akmal amal job ya kajing yap ola pemipat di kewe bat menin ngar kes su try paska kajing job Yesus halor ke tu ke ek baru ka bahadu kajing yap kapaska na makata kadai ka su try jing job Yesus la job na maru ya le Yesus la job, nama har kaktian ublay ko along rim. Yesus la job, nama ublay pa dan batu. Yesus la job, nama kecik long bamar wage u jeng long ublay jeng long hok cu. Yesus la job, nama ublay pa ula pelmi pa du. Nama gabo jom mesin berkoi ula job dia kecik yap. Jadi nama kata apa bang? Kapas ka kadai kasut kadai ka ayom jeng job. Hatu tang tisun job. Ngi babut Yesus ngi ru hablong ngi babut hablong ke bami bajab hablong ke bami pat Yesus ka banikai na kajmi pat chu bangi ke nong buat chu ke dei ke bajab la ke dei job ke job ke ba kan ja partai bangi imang di partai ke kam ke jam jengi ke ni ta hablong ke bajab te ban job hab ya de pat sange ban ya de ban job dan kam ban khot ban where you play ban job dan kam ki lat bangi don ba ai play natural resources dan kami kerja ping pengituan ikti kejap pengituan panjab pat panjab dan kami kerja Arab jong boleh deh halo kadang nang rim Yesus gospel jong Yohanes nang san sao ong klemangapem akasan sao bau ong adel ding ba pede kitlat klemangapem la panjab tamau Yesus hikai ila de boleh tamatau pak yang ni kena buat jong balong ki panjab kajeng job pakan jatuh dan atali kajeng job dan atali kajeng mipat ong no kata kerupok kajing mipat pakai jatuh hang ni ke pertai. Kajing job yang itu ke baru. Kajing job pakai jam mesin. Job yang kapop. Job yang kemudian besniu. Hakat citiu Paulus berkoi. Cakap nong Rom dan nong ben riu lai ter. Ong yabdu yang kapop. Yabdu yang kemudian besniu. Percaya lam hak kajing kuat dok. Jadi kuat berai kan itu dok. Pinang kebayap jing yab pakai jam mesin. Apalagi yab kajing pakai jam mesin. Kajing imdo orang yab. Dan nama kata Yesus hikai yang ini dia belum pajak nang ni nak percaya sama pasal. Kita bangile. Kabamut ide banyak lek rengkat dekat boleh. Dan ia lek rengkat dekat boleh nginum duk jikan men. Ai ki beri lek pikat bakimon. Re pendong ke bajab. Kapaska hikai ini pendong ke bajab. Bat kajin job pakai jam mesin jengi, panggil job ke jemaden besniu, job ke pop jengi, job ke kata. Kepercaya sama pasal ke jengi. Ada kam sumar balangi sumar ha ila sa rem habon ki ha ke jing blen basle ha kam bam dong ha ke jing di jing bam ha ke tien bam dong jing mo perkat bam dong ya lamba kala ha se ki we nang hier kan long bre man bre tingi long ki bre bla rem ki long ki bre ke ba rem om ki ba job nama kata kecil ke paska jengi para bangai beje para log beje nama kata kade yengi nama kata ba ngin dong ki bre ke ba job ha perkat mata kesini kong jong kata yo, ayam jong paska, tu kita nak beri kerja. Mana ni percaya jong paska, mat abakado, dengan job, kita tahu boleh dak jeng job. Haleluya, ajar wah jengi, ong pup John Paul baar,
rukoi mentah wong kumne. Hallelujah. We are an Easter people. Hallelujah is our song. Bale, ni lagi beriu juga Paskah. Hallelujah, kamu berkecil kemen. Bale, ni rajab. Tengok setenat so kemen. Kabalang kapakre ingi ong ipi. Naduk kasi balang berpe. Sau santayo. Pada ke Paskah mata. Itu kisau kisan tayo bangi pakre. Kita kecil pek ngor Paskah. Sepengkre cing ap kemilenti ya ke Paskah. Kecil jalan ni ampak kadu. Bangi lastang naduk kasi balang berpe. Pakre namta. Ladangi la pakre sisa. Ang hilapang kaya sisay, kisan tadi ka ayom, kisan tadi ka sublay, anay ipacha Christmas, ito ginoben na Christmas kan dahil singi, ito pula bamana ka sa tayo, sa sutrayak pa ayom Christmas, ilong siya, Hebreo, malakha, lakha tamay ang ini. Dan naman kata para ba, kaya palong Hebreo ka ba jaw? Actually, tiyo Paulos pakoy, siya kinong Kolose. Anong balay, waiter. Ubiya pi lapan baptis sa Kris. Uang tik kumaong hakiti sa kinang room. Anong bandriw waiter. Ya pi mabaw Kris ulam ipat. Ya pi ru pinong beri bala ipat. Kamu mabaw Kris bala job ngiring long bala job. Jika ban om ipat ngiring ki beri bala job. Dalam kata kam nakabantay jom ni ki balong kinang buat Jesu kapaskah ka di mana kasi. Hindi taha ka di kasi bang ibu. Kabal Jesu lebih ipat. Kaya ke ardas namsya. Man pi ni job ya kabasniyo ide ki beriu jong Paskah. Man ki por bang ya le. Ban job iki wala da ngam long ba job ngadon ka mesin mele. Te ngilong ki beriu jong Paskah. Jesu la job ngaklet ska we ban ong nama kaman paskam jong. Kaman paskam jong. Kejembat paskam jong. Takari kejembat paskam rangkat ka thong la job. Ni ru. Hakasing im jongi ngap long den makata ke kaki beriu ba job haji im malaka seje tak jeng le malaka seje ni den makata para balok para bangai bi Paskah ka de jeng job pi job ke bakjado job ke bejam mesin dan langi job ke ni atli ki kam bakjado akan protection pasal job ke kam bakjam mesin ka pop jemben mesin kam bamlong kan ni kata in yo ka jeng job basisha hakawai ka sni let job lengi bagi khot ka jeng mi pat jong ki bayap ka jeng mi pat jong ki wala leno pada ka ni ka de jika patan rai ka bala bagong nganget ka jeng mi pat ka do ka jeng imbam cukut ka jeng pla jeng nget ki apostol bat haki wei menta jong ka jeng im ibreu ki let bam kwai siung ble ka si bam kwai siung ble ka jeng let ton rangkat bam ble la le pha ka ba non jeng le pha jeng ha ka ni protection pasal ila poi sakata ka jeng mi pat ane ka jeng bam kwai ane ka jeng job. Dan nama kata apa para bangai biye, kamu berong hak ni kapor, ai kene idan mentah hak ayom Paskah, ayom jeng job. Ira ke menen ai jeng bon beriu, ki beriu hak leng, kira ke Paskah, nama ki kan mau ke semit pat, tengah ong ka jeng job Jesu. Te ka awai ke jeng mang aku aban ong hang ne. Yo ngi chu chong sit men sim, chu long hem bade, chong sit tang menen chi si, tang ta chi si. Ada kata amdan Yesu. Kamu bang sulah pendep surake, jerake betan buram, ya bur kisi buram. Tak bangim impang sikai jeng itu kisi buram. Komentar kasi, bang ong menen kasi, jerake betan buram it Paskah atau kadai ban kutang menen. Sini jeng im. Tak kabar ke bo Yesus Kristus ngaruh de itu job jeng yam, ini suan gini ta ngaruh de ban job. Kamu lang taman din. Mahapya le, mal na kasi, bad habang job itu kay baro kadon jumut kato ka jera kay jung. So si ban ong hay kasi Paskah jung bon briu dan nang to ki jar ngai no. Kato ko lang tang kasi jing sura kay. Siya penbon pai, siya buat teneng kamputai. Paskah kada makta lagi. Kita simpat sa hak jalan yang Paskah hak itu ki santai yo kamtam haka pengor jalan dia mau IP antai teli ki pule kan pelong berengi penang canai te rakhaya ka immi ki jingmut jong ka Paskah immi ka bahri kai kan ni ka kawan ka jalan nah ni bujur nah ka ngim im ya ka bangi rakhe ki peu teli ki siburam syukut tang ka tu sni hatu ki kalai pi Mereka hak sutrai ba ajang ka porlen no IP. Petrus, Jacob, Yohanes kalet selo lum tabar. Jesulah kata ya ki kaladur keladar
Pak nama kata kecing lek calon tulum tabot mencuat ban yap Yesus cuat balai ben Yesus kira len Yesus Petrus ulan trangan ya dai me dai sin riusir ulan len dari kenduk Yesus dar rakhe kata kata kapas ka pekerja mesin jung Petrus yo Jakob Yohanes kala rakhe ka halo lum tabot kala ladun kala lek ha kala imni kata kecing i jika ladun jeke kala long ke apostol pasar hem jong Yesus Petrus ulang pop penengkong juga niam Kristen Mensyawab lalu Yesus gospel jeng Yohanes anong arpa way kasan kakandai dada bam jamit Yesus ang pihato pikam yang ngaban ki way pan pilai kadan jeng ye pi kam ye pi ye pi te baru be sulong tang remil sentu sulong tang kom ong kam mak trestom be cita be kalau ben aji im je pinam ta jenga Petrus hanya kam mengabai wepa. Jadi maka tangga tung pilau. Petrus mau siang halor jeng ping ante ke balang jenga. Bahkan mau kan ni. Kerana saya martir kumanga, saya nafra kumanga. Kejap cepi sejong klik cepo. Petrus walek kata. Jakob, Yohanes, kibri bakwa kardan. Bikan mau kami juga kali aja kai ikini arun way cekadeng way cekamon. Yang kuat orang pong mau partai ban sama sekali yang sokaman balong lese korban partai juga minister atau deputy minister tete itu soang ngamde mangaba ai ka wepa ka jitmo juga tendailah kaladur halo lum tombo long ke apostol pasar hem Jacob alej dari Spain balong missioner bekrautam Yohanes alej sa daun long Patmos hang tu tok kitab jing penpau dari Jerusalem amar ka paskha kala kata kejing im juki kala im ya ka paskha kala il Yesu yap to blank ka kejing yap Yesu blank ka job Yesu kedon jembu tan ma kata nga khot ka wer prabagai to ga yo jikai ban im ya ka paskha balong ke bril ke bejob ya le mal ka se job mane perthai job na lawa ni perthai chong basa kata khamtam art li kejing job art li kejing mi pan ne perthai chong basa bat mi pan se ka bakhado ndai la yap ne perthai chong basa Bagi dia banyak job, dia banyak yo ikabeneng, dia banyak dong job, bat baru beli sabeneng. Isu orang alih bekerja karam tajung pi, habadan manga pindon, bat hukum no, kadang ngilang kiri dia le. Tena makata ada wahai beli, perabangai perlu beli, bersiap ikan ini kainnya mana kasut, dan yo kan ikan mesin Yesus, balong kibriu beli, balong kibriu berjob. Tuai lam yang asaba, ayo kan sebut seperkat, kan seperkat mesin beli, ay kiapi, ay Jadi kepaskah kalau cerita jing balong kiri le, balong ke bajab, ikai ke banyak le, ikai ke banjab. Iki pa, ikai ke kon balong ke bajab. Adon jing mendai ban kandan dia. Ikai ke pat, ni barang ba, tatang kenduk sikurim, pet jing mengal pet lo, mengal pet, nganya le, ada pila job, pideu bala mi pan. Tu ni dua belah ke step, dia jing boleh berku ke doa ini. Boleh try kan rat, boleh sibut, pa kon jing Yesus Kristus. Balong beri berpura, bersak sistem sayap nam tai kam baba, dia boleh job ikut. Ni ada jing jengi nak pakai thma, pakai kalau kau badan thma gede banyak le, wacak ni sangat banyak le, yarab ni banyak le, ban job balik baba, dia boleh try kan rat, bila pemimpin Yesus Kristus, boleh jengi pemimpin dan jengi, ni kemesin kepaskam, kamar kepaskam, banyak le, tadu dok mesin penjob le de, hai kam makan sah, pekerja mesin. Kam bakan jado hari kam baba barbo kami kam sini adu ame blai kerkui pajom me pasrap ikene jikaine kerkui ngine makata angelo ke bre barbo ke bajom ipan kene da me be imat basan char junam la junam amen kabura mok pa berkui nda mesin bekoi kembang long ke bana kong ke baju mata barbo junam la junam amen try don ringkat batpi pakai kerkui jom blai beton bo barro ukpa baru kod pamesin berkuat kan ia lalu jumpi. Belasibun long kibri ke bajab.